Pila, sir? 20? Sige, sige. Ay, luhagay mo motor, sir. Bites. Ma'am, diri lang to, ma'am. Diri lang to, ma'am. Diri lang, ma'am. Pilay. Pilay ato, ma'am. Magandang dilag, puso ko yung nabi. Jis. Pwede kaya ni 15. Pwede. Pilay mo, ma'am. Jis ra? Jis, ra gyud, sure ra gyud ng Jis. Ma'am, tarong nga, ma'am. Basig mausik, ma'am. Isbugi gamay mo pa, ma'am. Isbug gamay, ma'am. Masabod, ma'am ba? Basig, ma-concentrate na to dapit. Okay. Sobrahan ako piso, ma'am, para 11. Okay. Libre ng piso si ma'am. Alright, kani. Chicks. Ma'am, diri lang to, ma'am. Diri dapit, ma'am, diri. Saan to? Unleaded, ma'am, regular. Regular. Gusto ganahan juga pula, ma'am, no? Pero si mong lips ka pula, ma'am. Sige, ma'am. Pilay, ma'am. Cute tapos sa 30, ma'am. Sige, ma'am. 30, ma'am, no? 30. 31 na ito, ma'am. Pakapina na itong piso, ma'am, no? Ay, sige, dungaga na. 32 na ito, ma'am. 32. Okay. Ma'am, abrihin na, ma'am. Ay, dili ng sticker nga abrihan, ma'am. Ang kuhan, ma'am, ba? Ay, dili po nandra sa bra dapit, ma'am. Kaning imong kuhan, ma'am, ba? Tangki. Kanang tangki, ma'am. Ay, pwede isbugi gamay mong paa, ma'am, kay isbugi gamay, ma'am, kay basin mabutangan na to kuan, baho kay kaning gasolina, ma'am. Ay, baho po day na, ma'am. Baho po na, ma'am. Sige. Okay ra man na mabaho, ma'am, no. Shubi na ma-broke. Drita yot, drita yot, parking yot, driyot. Pila man ato ayot? Ay, 75. Driyot. Unsa man yot? Unleaded or regular? Ay, regular. Sige yot. Kanahan o regular yot. Oy. Pila ganito yot? 75 yot, no. Yung aga na itong piso yot para 76. Libre ng piso sa wayot. Resibuhan pa niyot. Dako mo kag mabayaran yot. 75 yot. Rihi mong tangke yot. Oy yot, asa mo kagikan yot? Abri malagi na mong zipper yot. Atik ni bayot oy. Nang laki na pud kagikan yot. Limaho lagi kag tae yot. Balik sunod yot, ha. Sige yot, 75 yot. Okay na yot. Sirad na yot. Nya paniper pod sunod yot. Agi. Uy. Nagpatubil akong crush. Kani. Maayo ni. Amiga, diri. Ay, dili na dia anang out of kuana na gasolina diri. Ali. So, yan dito man ka nga. Libre diri. Naman sa pila man imo, ha? 100. Pwede na to 200 doon. Ako na bayad tanan. Ha? Ano sa ba mo, unleaded, regular? Depende sa duha ko papilion. At ikaw ko pilion. Boom! Parang Neneng B ang kanyang katawan. Basta ingan na nga mga naong ginapili. Ay, matubil na lang. Ay, pila ito? 100, no? Kadiyot lang, ha. Unaon sa ako ng isa. Alikol, drita kol. Drikol, parking kol. Kanyar kami ka, unaon sa ito siyang kol, ha. Pila man kol? 100. Sige kol, 100. Miga, manglaag ta. Ito na good. Biwok. Sa'yo mahadlok ni Papa.
tuom kanay mong papa, igtuon ni mong papa, kanay mong papa magpugong-pugong ra na. Igor ras pugong-pugong na. Kanay mong papa gamay naglawas na. Sure ko gamay glawas kayo imong lawas o gamay pod. So imong papa gamay naglawas. Unsa man imong gitudlo-tudlo? Unsa man gitudlo-tudlo diha? Angkol si angkol, patubil ra man na. Diba ingon ko ba unya? Kanay imong papa, okay ra na. Dali ra kay tambal ni papa nimo palitan na to nagsyuktong ug magmaoy na, mas maoy pa ko sa imong papa. Hingnan ka. Oh, wala jud ko gikadlukan nga papa jud, wa jud ko gikadlukan. Lagi. Dat pila ka buk papa akong ay gipadagan ako kanang mamisita ko padaganon ako. Tulo nimo. Si angkol lagi magpatubil. Sige lang si angkol kay nagpatubil man na. 100 pa na. Si papa ni mo na kanay nagpatubil. Ay, Joker kay ko eh. Dili mo tinuod eh. Ako, call. Unsa to call? Kanang pila gito call 100. Ako ni bayad to call. Ako ni bayad. Joke to call eh. Joke to call eh. Wala. Dili man mi kailana niya. Hati ka to call eh di. Wala ko ipapa kay gipadakan ka. Ako ni dagan. Yan sa wala. So love me like you do, love me like you do.